Menteri Rangbadu Kariu Narendra Modi unsapelat ia ke mass outreach campaign ke Bashib Nailenter jom keseng BJP kum kedak ban rakhi ia ke jingdak khandai snam ke jing sanchar ke sarkar NDA na Ajmer menta kesni da ke ba ajing kren ha ke jing yalang patba Kajing shalan ya kitiar ya dari na shabar kadi kala nang bun habayan ujor bat kiwi kipor hakaba kala kiu na ka hendrius pa prapu hendriu glor tingka haus nam arja khat lai khat sao syakumba khandriu hajar glor tingka haus nam arjar arpu lai Menteri Ketenaga Kambari Dr. S.J. Shankar unsale jengo ya ki artili kiri ke South Africa bat Namibia nadu lasyai kesni. Menteri Rangba ke jela ukonrat ke sangma hine kesni ula pelat ya ke Meghalaya Cancer Care lani ke Meg Can Care Project na ke benta banle ya ki tes bat ban lap kloy ya ke jing pangbampong hasusutham auditorium Shillong. Menteri Ketenaga Road Transport bat Highway Nitin Gadkari ulapenya ya kecing yalang jom kinong tre ke National Highways Authority of India NHAI hanong bat Delhi hinden kesni banyakran halor ki benta pupher ki beyadai bat kecing penyar ya ki Surak National Highway